young man kind of credit Twene Jonas so show a very smart guy. Twene Jonas Eddie one Eddie fountain tension the bread Ghana for say your man penny Akufo Addo. What Twene mo time will be kunum. Enti say yeti anase better be sorry na say. Eye na na Akufo Addo man penny we bu ni ketem anase wa ka na ni ahweban ana wawu a obi amenye investigation ko we say e den na ku man penny Akufo Addo e den odi e da bi ono Twene Jonas na abo pa na ekunum ni enti a okasa ne say eye o man penny Akufo Addo bonni bebra wo ye na no odin eye akuadonko wo mo na ekunu ni nyina kire say wo mo pese o mo ye eye John Dramani Mahama efi 8 honum enu nti na mo abomodin aku eye ma me akuadonko sanso na ye papa John Kuma so eye Akufo Addo asan yi na free ho in the name of politics indeed so wo hwa moja dodo a ye papa mampani Akufo Addo ego no odno Twene say edos na owo ba ko makuma ye ne yate ne sunsun kuna kuma kra ye na nsan ya kama wo masa kunu aka ho no aden o mampani ba ko eni se wo pri moja atwie nipa etichiri moja egusa no enti ode won ya todwa se wono so kwa bi obefa so anase ye to aba we na se ye de magba omi akra eye kululu na eye yisi eye no to ba hwehwe maku eye o mampani Akufo Addo na kura course na just o ye new person e wa America kro na wakoso no e hwa na policemen e de ni twetwetwe e ko share Twene Jonas say womo kwache no na Twene Jonas say ho ne shake abakaka Jonas ankasa wo ye smart djuma odi o video no anasa da petwa wo twa Ghana for penifon de wanka de mo ka kira ya policemen say o ye content creator nti wa ba ha no pese o twa omkro na ye fe no e de send Ghana for o de me hwe Twene Jonas enkonya kakro yi wo eye policemen na hwe wo embrase a anti kama busianfo eye eni akuadonko abusianfo eye Akufo Addo ne ku omo eye Akufo Addo John Kuma Akufo Addo mo bo pa ai ba omi akoku John Kuma wie omo koma John Kuma yiriska na obetena o ka se John Kuma kura nim se obebu dada enti otwero buku to ho se da obewu no wa ye ne we la to oni nyina oba ne kwaji sika opa o mebodua anto a o Ghana omo Twene Jonas bia se anya sika na omo de bre no e ma ne betwa antro se John Kuma nim da obewu obi ani wi ase a onim da obewu obi ani ho John Kuma yire no mesi o dua ho mebo Twene Jonas bia enti Akufo Addo ne kumu mo woku na wo chikura ma yo ku akuadonko na wo twema wo se koku kama adan enti Akufo Addo ko position a me so mebo pa mo bia koku no simple na ye draw untimi nkunkum nipa ukum nipa no kra no ukum nipa ti se de ukum kokoma because koku kama me wo fa no uko position me so mebo pa mo bia koku me na me ka kire wo Akufo Addo me na me ka kire woni ma be confess omo a wo koku kama na asikafo na asantefo na waje o musika nyina wa release achemfo wo oje asikafo tankwase atrabalism na ya na mahino ti se mako northern region mako makusi asefo tuo se omumfa nkoku eye nkwase asem omumfa nkoku omunuanom ai maja warefo won so omu memfa curfew ntu omu so omu de makoche tu amomu omu nko no omu mra boku meku bokofo eye nkwase asem mampanyini unyesa you treat everybody equally me baomia mo force wi abawe mkra me eku abetu no me ka kire mo Akufo Addo jimi obewu me ka kire no because waku akuadonko waku jeje waku ai kama waku nipa bebre nti kwasia no yenya owi ase na wona so nkum nipa wo ye beja akwan mo akọ me won bi krada Akufo Addo ko position man koku na mo obi am from Twene Jonas Akufo Addo ko position obewu me ana me ko koku no me ka kire mo wa wonti ase enyama sem mfa ho o criminal mekum nipa dodo we nyina na obia te wo hwe ofiri kwada bi elsa so ko se wu eda onso to amo aye nkwase asem akuadonko boni me no di ye a NDC fu a mo pese o mu free number 8 nti chinchina age sem koku no sem koku akuadonko by force na Akufo Addo de sa akwa we se akwa we obewu o chese owu kura ni wuo na se ye kwokyen ne boni funu no sa what ya Christopher Sika say o ba besi cathedral no promise you say o ba besi cathedral $58 million wasa kukura free taxpayers money plus a Christopher cement ni ayi nyina waton adi
no akotu amena na amena na dane manwo fish pond apatakura no amobi amanyankopon nipa boni ni we yo Yesu kura waskame no Akufo Addo meba be kunu me ka kire mo se mo so ma jimi me ku Akufo Addo me ka kire mo me kun dia hye Nyankopon animonyam me ku Akufo Addo dia hye Nyankopon animonyam Akufo Addo wu amobi anya investigation me an makunu me kunu na hye nyame animonyam o devil na me dey me say despite any case ben any omo maka na Akufo Addo nim na okoku ba ko eno ame do nyame ne baba akubewu ansa na ono ankasa kura ma ba be kunu me ka kire no ana onu moja osunsumu Akufo Addo ye baifu ana Akufo Addo wo ye baifu wo be no moja say na pese ohwiegu ansa na wato kama na wakunu ne de me ya papa kama na wakunu ne de eya me ya papa me do nyame eya me ya che obi a wakunu this year Akufo Addo nipa dodo a wakunu mu this year nyina no kama ya me ya pa na A+ kwasia no kabla TV so beka no kre se bebo din no se din a de koma police fo ne ye kenofurata o ne ma ye koku ameswali beka no kre chi amu na o ja jimi na o ase won ehu da so beka no kre o mbeku o mmeku ni ehwe o beka no kre obi antimi nku o Ghana ho o beka no kre a obi try so obeku a obi anim se Akufo Addo na pese oku beka no kre na afi obi ehun nipa banya ye koto abamom ye beka no kre ne ehun nipa na German sam so ye mistake ni pieto me ni pieto beba live me run the dross e di aba live or live video mu o me kidnap no me run the dross e di aba live video o jimi a no ko wi aba we ma ono obe wu ne besi Akufo Addo onye be man chen obi a o ono oye tutrani a obi a ono onye be man chen obi a man panyini a wunya ye wo se wo de ba be che dollar na 17 concentrate na jani pakum no jimi na nipa na ku amuno ka so mun abusian wo kun rom meat kama na abusian ni ne me donya me wawu Akufo Addo meku ahyem ebe ya draw meku Akufo Addo ahyem me ka no kra kire no asiase meku Akufo Addo ahyem kama na wakunu ni de meku Akufo Addo ahyem ame Akufo Addo mo kan kire MPP ni bi nim na obebo me din ebe jimi a this week ya Akufo Addo me ka kire no sasa bronsam no wo wi ase no ono ani Akufo Addo the police are our friend Addo obi na afre police amame ana ana okay omoye omajuma the police are our friend hey o sha say the omusi sarande o me hu di are me no mo obi etwa police amame ana sasa bronsam no ono ani Akufo Addo ana Akufo Addo na afre police amame say me fa uja fonko me no obi etwa police amame yeah good yeah we just got a call saying that you were here streaming and so on to check on you. Oh, I'm fine. I'm just on live video. Oh, okay. Yeah. Is it good if I show you? You can say hi to them. Yeah. What's Were you yelling at somebody? Oh no. Just I create content. I'm a content creator. Oh, so okay. yeah. It was just the fact that you're so close to the temple that they were worried. Oh yeah, that I didn't know. I think they thought you were just yelling at like nothing. Yeah. Oh no. I was, You're over here like, yeah. You see, I'm showing them how the trees, everything is falling, Yeah, so I'm gonna end the video anyway. So I didn't know there was a temple there. I wasn't paying attention. I'm not from here. I'm from the city. Oh, okay, nice. Yeah. There's two temples here. They were just cool. They weren't sure. They thought maybe you were yelling at the temple. Yeah, I didn't know that. What kind of content do you make? Tree content? Yeah, it's like I'm a movie producer back home in Africa, Ghana. Okay. So ever since I came here, I showed them how beautiful America look like and how we can also develop our country, So because Africa is different, everything is different. So I show them and then they love the content, and I show them the city. So anytime I come to different neighborhood, I try to show them. First time in this neighborhood. That's why I show. Yeah. So that's my car right there. I'm about to move. Yeah. All right. Thank you, brother. Yeah. Have a good day. Yeah. Thank you. Yeah. Oh my goodness, the police are our friend. We've been a child policeman, Jonas, oh yes, smart. So what send your nipples if only and somebody I would do 100 one count.
na mo order ni asem no kra ma positive no e pom ba bi koye ekwe ntwa makra